koristiti te prostorije, nego moram po hotelima ili ne daj Bože nekakvim restoranima razgovarati sa ljudima. Ali dobro, to je isto jedno iskustvo, jedna škola i kažem, ne ponovilo se nikad. I to je pitanje ove demokratizacije stranke i to je pitanje ovog, rekao bih, despotskog vladanja strankom i to je pitanje jedne političke kulture u konačnici. Kad imaš pretendente na tvoje mjesto, pa pozdravit ćeš ih. Ja da sam bio na mjestu predsjednice, ja bi sa svakim novim protukandidatom sjeo na presici i ja nastojao ga predstaviti. Dakle, moramo stvoriti jednu doista lijepu atmosferu oko toga. Pa ljudi će odlučiti tko je od nas najbolji. Pa nisam rođen možda da budem ministar, bio sam to 5 puta da to moram biti. Nisam rođen možda da budem ne znam šta. Ali evo, kušat ću se u ovoj borbi, ljudi to moraju na jedan demokratski način odlučiti. Stranka mora biti na dispoziciji svima nama, na svim razinama. Ne može državni tajnik biti, ne državni tajnik, tajnik stranke biti samo u funkciji jednog kandidata i unaprijed se u medijima opredjeljiva za jednog kandidata. On mora biti u funkciji stranke. U konačnici u funkciji svih nas. Ja. Kako evo do sada ocjenjujete kampanju? Kako protiče? Pa evo, kampanja što se tiče nas protukandidata ide fair, korektno. Mislim da mi međusobno se respektiramo, razlikujemo se u nekim nijansama i kažem različito ono što ćemo donijeti na stol i što ćemo prezentirati našim biračima na Saboru. Osim naravno ovih nekih, rekao bih, ajmo reći, eto tako, neprimjerenih postupaka i pokušaja aktualne strukture koja vodi stranku. Evo, ja bih se zadržao samo na tome. Neki kažu da premalo nastupate u javnosti. Ovo vam je prvi televizijski intervju od kako ste istakli kandidaturu. Je li to dio nekakve strategije? Pa, bit ću iskren, stvarno je. Gledajte, do 25. ima puno dana proći. Ja mislim da se trebam pojavljivati u medijima, posebno na TV ekranima u momentu kad imam nešto reći i kad vi imate i trebate nešto od mene doznati. I dakle, ja to nekako sa timom ljudi koji sa mnom radi taj medija plan pokušavam dozirati tako da ne dosadimo ljudima. Znate, ako jedan put, dva put, tri put pričate iste, slične stvari ili varijacije na temu, onda ljudima možete dosaditi. To ne treba. Moramo biti prihvatljivi ljudima, moramo biti pravilno, rekao bih, dozirani prema javnosti. Ja inače imam svoj specifičan stav prema nastupima u medijima. Recimo, pitanje ovih sučeljavanja, ja sam nastojao, apeliram kod ostalih kolega da i ta naša sučeljavanja budu što više unutar, rekao bih, stranačkih zidina. Zašto? Prvi razlog je taj što naprosto ponekad možemo i zabavljati javnost, a možda su ti termini na javnim televizijama i tako dalje potrebni da se priča o početku rada ove vlade. Jel? Dakle, mi skrećemo pozornost na sebe, a na taj način vlada, rekao bih, sa svojim lošim početkom onako prolazi, što bi rekli Dalmatinci, lišo u svemu tome. Jel? Druga stvar je drugi razlog je taj što bi stvarno volio da se mi sučeljavamo pred stranačkim kolegama. Da stranački kolege koji će konačnice za nas glasati, neće za nas glasati 2 milijuna ljudi ili 3 milijuna ljudi, nego 2200 ljudi koji će biti u Lisinskom. Da naše stranačke kolege mogu s nama biti u neposrednom kontaktu, postavljati pitanja, doznavati sve što iza nas. Zato i pribjegavamo ovoj drugoj metodi, osim medijskih nastupa, koji ću ja sad, evo, moram reći, otvaram sa Osječkom televizijom, što mi je vrlo drago i čast mi je. Ću nastupati ipak sad malo više kroz drugu polovicu ožujka i u travnju, ali isto tako rad na terenu je jako bitan, jer naši ljudi vole biti sa kandidatom oči u oči i razgovarati. Čuli smo evo da ste obišli dosta terena i čini se da su dojmovi, barem ovako nas novinara koliko čujemo, dosta dobri da bi mogli biti veliko iznenađenje izbora. Kakav je vaš dojam? Čekajte, zašto najprije iznenađenje i zašto veliko iznenađenje? Možda u tom smislu iznenađenje, ali da bi bilo točno ono što ste rekli. Šalim se, to vaša formulacija na koju imate pravo.
Kakvi su moji dojmovi? Pa vidite jednu stvar, ja kad razgovaram s ljudima sam jako, jako iskren. I sve ono što njih zanima o meni, bilo pozitivno, bilo negativno, ja im to zapravo iskreno i kažem. Dojmovi su jako dobri, znate zašto? Jer naprosto to naše narodnjaštvo je živo. 70% stanovništva Hrvata ili Hrvata su zapravo narodnjaci, što se tiče političke opcije. Oni su negdje ono što možemo nazvati i profilirati u demokršćanstvu. Ja potječem iz naroda, kao moja obitelj, ja to živim naprosto. Ja imam jednu emociju prema tome. Ja imam emociju prema Hrvatskoj. Tako su me naučili. To sam naprosto takav rođen. I takav je naš narod naprosto. I to je narod koji iznjedrio Domovinski rat, koji je obranio ovu državu. To su oni i to su njihova djeca i njihovi roditelji i ja razumijem to. Dakle, potječem, rekao bih, iz takvog miljea da potpuno razumijem i dišem narodnjački i zato su moji dojmovi jako dobri. Da se vratimo malo na aktualnu predsjednicu stranke. Da ste recimo bili na njezinom mjestu, na mjestu Jadranke Kosor kad je HDZ Zimos izgubio izbore. Biste li odstupili ili mislite da je dobro napravila što je ostala predsjednica stranke? Ma gledajte, bilo je puno grešaka, zato sam rekao da nam je izostala analiza našeg poraza. Bilo je dosta grešaka prije izbora koje su načinjene, ali ne bih sad to komentirao. Nakon samog poraza mislim da bi bilo stvarno moralno da se ponudila ostavka ili da se dala ostavka i da se priopćilo da će se biti privremeni predsjednik i što prije raspisati izbore. Izbori su možda trebali stranački biti u ožujku, a ne da se rasteže to ova trakavica, rekao bih, skroz do svibnja. Možda je predsjednica mogla reći, evo ga, sad dajem ostavku, ostajem do izbora predsjednik, ali ću se kandidirati. I mislim da bi to bilo vrlo, rekao bih, inteligentno, elegantno i da bi to bilo jako prihvatljivo. Može li uopće stranku voditi osoba koja niti jedne izbore nije dobila? Pa u principu ne. Evo, budimo iskreni, u principu ne. Doista, to jedno gubitničko iskustvo nije garancija za budućnost u sljedećim bitkama. Jel? Evo, dosta je u žiži javnosti slučaj vaše stranačke kolegice Sanje Bilač iz splitskog HDZ-a. Čujemo danas po medijima da je Jadranka Kosor, nakon što je gospođa Bilač pozvala da podnese ostavku, da je naredila da ju se po hitnom postupku izbaci iz stranke. Je li to sad nekakav verbalni delikt ponovno uveden u HDZ? Mislim da je to jako loša odluka ako se tako nešto dogodi. Da, verbalni delikt i pravo na slobodno izražavanje svog mišljenja. Zašto je to išlo medijski u javnost? Pa iz jednostavnog razloga, jer ovi, rekao bih, kanali, jer ovi demokratske rasprave u stranci ne postoje, nisu postojali do sada. I gospođa Bilač je bila očito prisiljena da postupi na način kako je postupila. Ona je jedna vrlo vrijedna članica HDZ-a koja se dole u Splitu doista, rekao bih, bori sa lavinama i olujama da bi popravila i digla status Hrvatske demokratske zajednice. I mislim da je zbog te njezine hrabre borbe i principijelnih stavova i ljubavi prema Hrvatskoj demokratskoj zajednici trebalo samo zahvaliti, a ne zbog slobodnog izražavanja svog mišljenja da je se dovodi zapravo pitanje njezina egzistencija kao članice stranke. To nije dobro, to je, rekao bih, čak, evo spomenuli smo riječ, odraz tog despotskog ponašanja u stranci, pomalo i dakle, standarda stvaranja kulta ličnosti, meni se ne smije ništa reći. Da, svakom se može sve reći, ako je dobro namjerno, pa u konačnici takva jedna žestoka kritika, ako si toliko griješio, a niti jednoj sekundi nisi osjetio potrebu da kaže, gledaj, možda sam ja nešto pogriješio, pa evo stavljam mandat na raspolaganje, mislim da nije u redu. Evo, ja bih volio da gospođa Bilač ostane u stranci, jer je doista to zaslužila, jer je vrijedan član Hrvatske demokratske zajednice. Kako komentirate tu tezu da aktualna vlast, dakle Kukuriku koalicija, priželjkuje pobjedu Jadranke Kosor? Pa dobro, naravno, njihova logika, ako je to tako, je vrlo jednostavna. Oni priželjkuju ono ko će biti njima najbolji protivnik, jel? Prema tome, onaj koga će opet moći pobijediti.
To je tako logično, mislim. Kad smo kod unutarstranačkih izbora, postoji li nekakav dogovor među vama, protukandidatima Jadranke Kosor, o međusobnom nenapadanju i postoji li mogućnost da se neko pred kraj utrke povuče? Pa gledajte, nekakav generalni dogovor ne postoji u smislu sada smo se mi našli pa smo mi svi protiv gospođe Jadranke Kosor. To sigurno nije. Svako od nas naravno želi nju pobijediti na stranačkim izborima. Međutim, postoji, rekao bih, visoki stupanj razumijevanja među nama, a to je, dakle, prije svega svjesni smo da je stanje u stranci loše, da ga treba mijenjati, svjesni smo da treba radikalne poteze zapravo sad povlačiti da bi stranku pripremili za vrlo skore lokalne izbore. Jer mi na lokalnim izborima, nadam se, reformirana stranka da će načiniti znatne pomake. Jel? Ne postoje nikakvi dogovori, dakle, da li će se netko povući, pa gledajte jednu stvar, ja vjerujem da će se bilo otkucaj i recimo disanje našeg članstva već negdje u drugoj polovici travnja jako dobro osjetiti. Pa će se vidjeti možda ko su favoriti, ko su naglašeni, ko malo slabije stoji, možda dođe do takvih nekih dogovora, teško je sad to predvidjeti. Evo, ukoliko vi pobjedite, dakle, na predsjedničkim izborima unutar HDZ-a, kako ćete se postaviti prema svojim protukandidatima? Hoće li za njih biti mjesta u nekakvom vašem timu? Pa gledajte, mi smo prijatelji. Moji protukandidati su kvalitetni ljudi koji imaju svoju neku viziju, koji imaju nešto iza sebe. Kažem, ja smatram da imam prednosti zbog nekih, evo, sada ne obrazlažem, zbog čega. Apsolutno to može se stvoriti sa njima jedna kvalitetna ekipa, jedan kvalitetan stranački menadžment koji stranku doista može povući, rekao bih, u jednom pravcu budućih pobjeda. Čini se kako je HDZ-u, dakle, dosta naštetila borba protiv korupcije. A vi ste jedan od pionira borbe protiv korupcije, imate nekakav kontinuitet u toj cijeloj antikorupcijskoj priči. Pa da, naštetila, uvjetno rečeno naštetila, jer su obrađeni samo slučajevi, dakle, u kojima su sudjelovali HDZ-ovci, što je dobro za katarzu koja stranka mora proći. Što se mene osobno tiče, ja sam, dakle, još 2004. imao neke tužbe kao načelnik policijske uprave Zagrebačke glede kriminala u pretvorbi, gradski podrumi i tako dalje, da sad ne spominjem, zbog čega sam u jednom momentu postao sve samo ne miljenik stranke, jednog dijela stranke. Dakle, tada su se u stranci počeli događati neke devijacije. Dakle, imate pretvorbu koja se događa u Zagrebu, Osijeku, ne znam,